برز عثمان دم و خوش به یعنی نها الشيخ مقصود واشرفيه چت قومه مانا اتفاق چبو مانا آگر بست هات راگهاندن ویگا وی آگاهیج مرتين کدورین سرکین اشرفيه و شيخ مقصود گرتینه اف چاوا چه دبب چه رنگی هون روشا لسر عرده چاوا دخوینن دسريدا سلاف ريج بوها وجبو كشتي تماشابان ايرو ناي تي في راست پشتی او شرک و قومی لدیجی گلی می ایگو تاخد جیان دکن و هلوستا آکو سیاستا دور پیچ کرنه جارا کردن برداومیا رژیما بعض شاوا دور پیچ دکر آنها او سیاست جی برداوم دکن تبي كو امبيجن پشتی شرک و قومی رکبتنه کل شامی هاتا پیش دسته ترافیکا ای دیالوگی دانستاندن هفاتنه هاتا کرن دخالین کو هاتن لهفاتن دناب ده اگر بستک هاتا اعلان کرن را کرنا اف سواتر آخن ایکو در دور تاخی هاتی دور پیش کرن هاتا اری کرن و دعینی دمی داجی يعني يكسر امبيجن نقطتين اي كاتن در كاتن دونتر تاخذ جرات كل بوبات فاكرن لكيلات وي امبيجن اف هيزن اي جريداي حكومات دمكيه الشامي جرات ذكر در دوله تاخي خو فاكشينن سلاح خو فاكشينن لأما مخابن تشتكو خيادكي تشتي للشامي هاتي اريكرن وتشتي كي يرول سر عرضي دير رودان هني كي هفدون ناغري ور خيادكي كو يعني بمبيكرنا خالن إل هفكيري دودر شاميدا د عالی حکومت واگوهیز با تی بريفا برن و بردوام دكي جبونا ويجي يعني امبيجن اصلي حفت نقطتين كاتن در كاتناش تاخي ايرو سي نقطة تاني وك كاتن در كاتن فابوية لويسا نقطة نجي براستي تهلكين مازن بقالي مرة ايكول تاخي جيان دكن الروددن تایبەتی ملی کاتن در کاتنی دا ملی امبیجن کنترل کرنا ناسنامه کنترل کا چندان ای تلفنان يعني حتى بلا يعني تایبەتی جوانان ام دکارم بیجن کو حتى لاش وانجی جارنا تماشا دکن کاد بینن نشان امبیجن ای رخت را کرنه چک را کرنه يعني نشان ای کو بشتربونه وی شرعی هیتنه شرعی که وسط تایبەت دم مشانتن لدرجه کو ایدی يعني سیاست نجات پرستی سیاست امبیجن کرد و عرب چاود د سر او يعني موافقان دا د پرسن عجیب هنه يعني مسألة كردي عربي تایبەتی امبیجن كينا دكتور اف كومن هان كينا براستي ولا هي قشتينا يانجي كومن چكدار این دنين ناسنامه اوان چیه اف گریدای وزارت پاراستنی حکومت واگوهیزن یانجی يعني فرمان وان بريار وان بجيناين نها بخوازن نخوازن ایرود شامی دا وزارت که ای پاراستن قاش و یکو اف حمی فصایل ای دبن سیوانا وان دا گودن خابجی کرنه يعني وزارت ای پاراستن نکاره خوش به فصایل نه خودیور بخینه تاوی کو مسئله عمشات حمزات مسئله تحرير الشام نظام ايكونه لداوي دا ريفابريا في حكومتي ريفابريا شامي برپرسياري حمو فصائل يعني هون حكومتي بفيك توان بارتك بيگومان يعني اتفاق بحكومتي راتي تشيكر وي وقتي اگر حكومت بيجي از نبر برسياري في يعني كومن اي تشكدار ما وي وقتي جبو چري كفتن للشام تي ريخست يعني تل هفكرن يعني وي وقتي يكسر يعني تدقارب اي كبتر الشهر دكته هر ريكفتنان حوجي كو شام وديالوج والهفكرن ناكي يعني دي وي وقتي ديمك ام چدي بيجن يعني اف ار كوميسيون انها ايدا سياسات دور پیچ کرنے کو باندورا خلصر جيان طاقت دكه يعني يكسر حكومته واگوهز بر پرسيار بيگو باشه هون دبيجن حكومته هفديتن وال قلوان چنبو او نديتن يعني اف آگاهين كونهات رادگينا ونگهاندن وان چگود برسوا وان لسر في مجاري چيا پشتي کو آگر بست هات راگاندن بتايبت نه از دخابن تشتكي بيجم انكم آلية وك شارع تاخي يانجي در وي تاخي گشتي قال مي ايكو تاخي دو در وي تاخي دو اگر بس ترى
براستی مزگینیه که پر مزنه پر شایه پر باشه چونکه یعنی امتب زانه مثلا شر نه آرمانجی کی ایمه مثلا دیالوگ چاره سرکرنا سیاسی یعنی او استراتیجیت کار خبات ایمه جبونا ویجی یعنی دیالوگ کو شان به حلب را یعنی بیشن دیالوگ کو وساهانه کی چاوا جی بگره هین تام جی نگرتی اف حاجز مشترك ايكو ناف امن العام وآسايش مدجي يعني ايكو ناف دبي مشترك يعني او حاجز هين دبشتا وان دجي دوندر باجي دجي كومن ايدن ايكو نقدر يدنا امن العام هنا يعني جارنا تيجوتن دبيجن كو ديمات ام بفان نكارن ابنت بنسيوانا مادانا اف جريداي تركانا اب نظام شوانا يعني چاوا ام بيجن جبر برسيارتيه كدور خطن تي ديار كرن وكسان كي يعني نا امن ل ام بي نقار جيل دامي كوتي مثلا ديالوج دبيجي ام وزارات ام فصائل جريدا يمنا افهموا دبنباني وزارات دانا بله از وی پرسجی جواب بکم دکتور نها رجیش سر هردو تاخان هاتنا برین هاتنا قد کرن پیدوین يعني خلكي اللي ودري دكارن ورن پیدا کرن بتایبت يعني از يعني مجال تد وقتو بپرسم دواره تندرستی ده چه زیان لخلكي ده بد ویگاوی ده ریا در حافر جینها گرتیه چونو هاتنا لحلب جی آستنگی هنه يعني روشا جياني آخر كيف قابل شواي بشتي وان قابل كجالي حكومتي فتناويتن يعني براستي اگر اف سیاست بردوام بکه از دکارن بیش و باندوری که خوا یکسر سر جانا گل می ایکو تاخید بکه طایبتی جی تاخ ایدی مدل که ج موزاییکا پیکاتین ایکو تید جان دکه اره و سمبولا برخدانی ای 13 سالا بناوی کردات ماسکر لی امو همو پیکاتت وی درده وقت یک دستی یک هلوستی جبو پاراتنا تاخ خواهد بکه لی اما ایرو ام دکارن بیشن يعني حتی ویکی لیجی دا آلی تندرستی دا آلی درمان دا آلی ام بیجد چون هاتن کادرو پرسونال ایمی تندرستی يعني قف هي تهديد هي ام بيجن قرتنا ري قرتنا بشي درمانا هي آلاوي كو احتياجي ما بيها بي ام نكارن شيري زاروكا هي سوتماني اي كويرو يعني وقت دمارا اي سركه جبو ام بيجن سازيا وقت تندرستيه 24 ساعت تيب كار آلين اعتماد خلصر 180 او 180 ناگینا حارته يعني مثلا خارنه و خارنه زحمتی و گردن و تشتی کو در باست بیجی ام دکارن بیجن يعني 25 سبیل گور احتیاجی گر تغطیه ناکب تایبتیش حتی ویکیلیه 180 یک لیترجی در باست نبویه ام حتی کنگی جی وقت ایک و ام بکار بالبر خوابدن افجین يعني وقت تدبیرن ای 180 افجین دیاره ل براستی جی مترسین مزن در حق سیاست دور پیش کرنے دا ہے لگر روش کی خرابتر بقومه يعني اي وقت ام قال طافن شيخ مسعود اشرفي ام في برسيارتي رادكن يكسر بو حكومات وفاغويس اشامي يابو گرك دكي اركي خب جيبيني يكسر ريل بيش ديالوگ اشتيا نافخوی آسوری سوری وکی يعني چاره سری دیالوگ وای بله دکتور پرسا داوی بکرتای جوار يعني جواب بپرسم انها مطرسيه ايريشك دن هي للشيخ مقصود اشرفيه لغورفان غافين كول ودريتين آبتن يان هون دبيجن تاني افزختها يعني ام دكارن في راحتي بيشن وقال ما ايه تاخدا براتي تحبوا آلي انت جي تدبير خود گرن چد آلی ام بیژن سیاسی داده بشی چه آلی ام بیژن لشکری داده به مترسیهین هنه چونکه او مظاهر ای عسکری ای چک ای در دور پیش کرن امنی لپرسین گرتن بنچاف کرن حتی نه يعني اینا برداومی يعني تنقر بيجي يعني تهديد عسكري سر شيخ مسعود رابوي يعني اوين نقدر بيجن ل فواياجي از وقت لگوری تجربه آکو برگیم هفته که در کتی يعني گرک دکه در نکبه چونکه تشتی کو قومی زرار کو هاتی داین داندر وی شرعی هفته که بری ودا يعني داوود هر چپاس ام بیژن چپاس وندای چه بود چه ولی داوود يعني ام حمید يعني وقت سوری ناخذ دلو باخوری در که ور رجاندن يعني دكتور عثمان الشيخ عيسى قالك سباس هون بجداري بلتانا مبون وآقاين برفره در حق روشا هردو تاخان بمرة بپار فکر
سلاو ورج بواجی